Dobro, znam ja da može neki ide on za mnom polako. Ovo more nema srpska nijedna. Nijedna. U Srebrenici. Nijedna, samo ima da šuti to se. Zato odgovore ljudi borova. Skini ovu tablu. Ulica Selma Nagić, Reuk Crni. Skinite to. Hajde. Penji se bre čoveče, nemoj da ti govorim 10 puta i po nesto. Ajde žile, Krstiću. Ajde Krle. Momci, pravac, bratunac, sve vam. Pre 2 godine, 11. jula, čestitam. Ovo je slobodno. A sad smo se našli, evo, korante. Gospodine predsjedniče, evo nas, 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru. Kad smo došli u Potočare, meni je se učinilo da je sav svijet tu. Toliko je naroda bilo. Čini mi se ko da nigdje niko nije ostao, ko da gdje god je ko bio, to je tu došlo. Bravo! Pravac Potočani, bratunac, nemojte se zaustaviti, hajde! Reći ispred mene, skroz, hajde! Ajmo, momci! Napred, pravac! Nemojte kukat, već veliko ništa. Vaši vojnici ubijaju vojnike i da avijacija NATO pakta, zahtevujete da avijacija NATO pakta dejstvuje po moji trupu. So you gave an order that your soldiers shoot my soldiers and that NATO aviation air force bomb my troops in my positions. No, not again. That's not decided by me. Not asking for. That's something what they offer. They make decisions on what I put on information. From the bottom to, let's say, even to United Nations in New York. Još jednom, ta odluka nije. Normally I do smoke. But I smoked so much last year. Nije ti zadnja I'm white. Kako vi vidite razrešenje ove situacije? How do you see the resolution of the situation here? If I may say something about that, Ako mogu nešto kažem, it's not maybe not the same as what they will say in Sarajevo. To možda nije isto što će reći u Sarajevo. Because they're the policy makers. Da ne stavljaju. Oni su kreatori politike. Is that in my opinion, the enclave will be ended. Po mom mišljenju kraj plan. And that for the sake of the population. I zbog dobra stanovništva. And not for the sake of the BiH. A ne zbog dobra BiH. I should assist the population as much as possible get out of the enclave to, I don't know where they like to go. Znači pomoći stanovništvu da izađe. Ovdje je samo službeni srpski englesi. The objection because it was in Dutch and Da li je turski kurs? prevodila sedmo, ona se vodio da. Prevodila tiče da li je Prevodila sedmo, sve se na jeziku. Tako. Mi vidimo. Žive, dođi vam. došao sam, kako bi žive gore i ovo. Vas molim da zapišem. Pod broj 1 trebate da položite oružje
i svima koji polože oružje garantira život. Da li ste me razumeli? Ne sjede i u vašim rukama sudbina vašeg naroda. Ne samo na ovom prostoru. Završio sam. Slobodni ste, čekamo se 10 sati sutra. Ispratiti. Ja vam tako iskreno da sam slučajno ali ja ne odgovaram na problema. To je vaš problem. Dobijete ljude koji mogu obezbediti predaj oružja i spasti vaš narod od uništenja. Tu dole? Moram, sad ću me prevoditi. Nute vozač. Vi ste? Da. I trebalo bi se to... Ja sam Ibra Nuhanović. Ibro? Nuhanović. Diplomirani ekonomist, bivši kritik. Sad sam tu. Ja želim da vam pomogu. Ali tražim apsolutnu saradnju civilnog stanovništva jer je vaša vojska poražena. Nema potrebe da ginu vaši. Ni vaš muž, ni vaša braća, ni vaše komšije. Dovoljno je da kažete šta želite. I sinoć sam rekao, gospodin, možete opstati ili nestati. Za vaš opstanak tražim da svi vaši muškarci koji su pod oružja, makar i da su zločine pravili, a i jesu mnogi. Radi se po mom naređenju, vašim komandantom najmanje zanima, trcat ćemo Dobar dan. I saw Mladic and he was walking through the crowds and giving the refugees bread and cans of Coca-Cola, something like that. And with all those cameras and stuff, I thought it was more like a propaganda stunt. Bilo da je malo, veliko, staro ili mlado. Ne bojte se ništa, samo polako. Neka prvo idu žene i djeca. Doće 30 autobusa, prebacit ćemo vas prema Kladnju. Odatle ste preći na teritoriju koju kontrolišu Aline snage. I saw between 30 and 40 buses coming down the road from town Bratunac. And I saw hundreds and thousands, in fact, of people running toward these buses, trying to board, hoping that these buses would drive them away to some safe place.